Mafuta itakapokuja juu yangu, nitaingia kwenye ofisi yangu. Kuna kijito kinasema, na kijito hiki lazima kitiike. Kijito hiki kitaenda kwa kijiji. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata na uthocha kilunguni kino tukwatanie ndeto ya Ngai sani uno mwi watu nenga na ethia wi muthaithi wa kilungu ki nienda kuma kilindi chango yaku ndukakose service onemwe, ndukatate okosa service onemwe. Mwiyu ni mwi wa kutungiwa sindu ila ciosiwe ni ya maitha. Amen. Sindu ila wapeniwe. Amen. Undu ve andu mapeniwe ukwetu wapeno cha lasima. Haleluya. Veangi makuniwo karabati makunwa kibelenge tizi kanezu ilango nje ya kuchuma makunwa kibelenge yani kwithia yani winandu umetana na maku lakini mausimite na maikupe na sindu syaku na mayete maitha maikupe na mai ethia mayubitha ngaliko ya kuoko kwaka maiko kwata kuoko mutembelete ngaliko ya kuoko kwa ume. Amen. Moya mayubitha ngaliko ya yulu maiko kwata kuoko mutembete bamwe kila chaku maubena muithi ukimanda ngaliko yethio. Haleluya. Moya kila chaku na maima abithothu iloni wasua maiko ya titi kamande na maithi kumandithia umiloni wasua hata mwihe Yesu undu pe andu matethe wewia lakini tondu yoba Ngai nake wi thayu na wivata na thayu waku na wivata na mushi waku yoba Ngai nukumeki sure onethio mabithite ba onethio lokwete bomite ata onethio athabite ata pepa nduku kwatwe Ngai wa kwatwe haleche sindu siaku. Haleluya. Na nikana sindu syaku ilekwe no mubaka naku withwe na mwikio dhini wa Ngai dhini ya Kristo na ndeto yake. Haleluya. Amen. Yani hii ndeto no mubaka wambe okuwa ulotumanu wolei wo satani ulawasha Biblia ni buku thiandikitwe na asungu. Amen. Na ndaimoni Yesu ya kuma ndeto ya Ngai elika muno ekwata umeala masomo banini ukwithi ona tumapeni twake twoya twonywa kalubu twochonga muguka ona timira ukwithi achonga muguka na kwithi ona ndesi tofauti ya mira na muguka na kwithi ona ya mabutia zuta beke nduko ya kimana na kendesi makweto ya leftover. Kwa hiyo konda view Biblia ino ibuku thiandikitwe nandu yu utakiliti ndaimoni nundu itha ndaimoni na ipinya na ikwata mundu ethwa no kwati wa mali kana ethwa na kisomo kiwango fulani ni ndaimoni isu ikwata ni kana yusie kwa access wa thimo wa Ngai. Haleluya. Yani satani atumianzia ya usia mundu wa iliothibasa aikwatwa asiwe nikana ndakesho manyolo ulo mudhasie eso likawalanio ni wangai akwate sindu syake kwanza yela ya ilite mwe yo kutangia. Yenda tusome buku thea Luka kilungu che 18 kwambia musawa mbe kubika wanana matavyengelekanio mama nyeni maile ni kuboya mithenya yonthe mateulela achasia kwa imusili nduani imwe ula utakia Ngai ona ndona mundu ta mundu na nduani isu kwa imundu mukaumwe ndiwa ni waendanga kaingi balaui aimwia ndivanisha
kwa nthu ciakwa nake alea ivinda na itina wau acia ngoni yake ati ona ethiwa ndimukia Ngai ona ndiona mundu ta mundu hindi nundu mundu mukau ndiwa nunu nyamasya ningumuivanisya ndakanosye akindokeanga mithenya yonthe na mwiya yasya iwe yundula musili ute mulungalu unukwasya na Ngai ndakamaivanisya anyuve make alama mwiya muthenya na utuku ona amomisya indi ila mwana wa mundu ukoka nukethia mwikio indi hata emwiyai maandiko masya Yesu ambia kunena na manyiwa na ainenania na kanisa na matabia ngelekanyo matabia undu mataile undu maile kuboya mateu lela hata emwiyai undu maile uboya mate kueka undu mailwa ni uboya mateu noa undu namba nene ya itu ni tuboya lakini tuboya na tuinoa hata we mwenye namba nene ni tuboya hindi tuboya na tuilela hata we musumbi wa sumbi mabinda maingi ila wayumia kuboya na muno ebinda ila watia kuya wapinga uboye kindu fulani uchasha ni boya mithenya muhansa uchasha ni boya mithenya miongweli uchasha ni boya bandu ba mwiyusu wa thela no kwithi abayino sungio na bayina ndalili mabinda maingi ni tukwata wani kulela haleluya mabinda ngila wesu bano kiboya kindu undu pepa ndu mundu bika uikwatwa ni pepa wakuboya withi ano wa mukeo tuku ukekala kibila ni ukethia no ka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 pupupupu yani wathe ukoketha itaka generator uishoka wende na uboya beka washakata basha mundu keomwia undu likita mboyani ukuwa beka washake ukuya nukwato sungio na yuwende na upinyia ila mboya hivi kapandu uileo kwato sungio no kweka Yesu ambiyo tabia manyiwa make kana ni mailwe ni uboya mate kweka na mate ulela na umundi andwa ingi mayino sungio andwa ingi mayina shama madhayu ni mo andwa ingi maikila shama idha mo pinya andwa ingi mena ndui matetete mena ndui la shebitio mamina na mayeso kwa atakuivanigwa ni kuidhwa matiubo ya mboya shaku yana undu ibindela dhayu waku atandu ila maidha maku kilila ila ndu mambi yoku nzi ya maima ila ndu mamu onyaisha mushi waku ila maidha mamu waku anangasiana shaku ila maidha mamu waku anangawia wa moko maku nienda kumanyike kwaku ati edhuandu idhi kuisubana na uboya nikana uibaniwe duke soma kilia pina ningu tungilila kitumi cha uboya bate kueka kimwe undu kila kitu maamundu waboya na kueka ni wona wakwatwa ni wo amen wakwatwa ni wo kana wakwatwa kwa kisungu itawa bitterness wakwatwa ni wo ubika pandu uitulika ngo wa wo utula mundu ngo na yomboya ikiango binya na wibai thio wasua ndulea kuiwa wo amen lakini Biblia yasya tukisisha muno kitina chowo kikaume ngoni kikame tukiangalia sana shina la uchungu lisinje likachipuka kwa mioyo yetu na tukatiwa na njisi haleluya uisubia munoni kana kitina chou kikathongoe ngoni yaku na uibuchwa thayu waku beana asa mathayu mo mabukie betu asa mathayu mo mabukie beatabania mathayu mo mabukie nundu waku itikilia kitina chau chame yaku mangoni sho beaini ngosho beaini makwatweni uwo na kitina chou no uwe witikilasha yutu boya pate kweka kindu kimwe mboya ika nienda kutabia shindu taitano mboya ika nikana tuikwatanga ithenu kwelewa kindu chambe ibindela umitwe vena
umishe ngoni na wili kamboyani ibindela metho imaende na kuitika ukwata emotional relief kwa utimboya sionze bindela wimboyani withiano chama wetele mabinda mutimboyani bandu bothi kuiandu bakwasha mumbika unundu wacho haiye ukalika mauni ibindela wende na kuonosha wosu wiwi adhayu ka haleluya ukwiwi adhayu weka muyo haleluya ibindela nge uiboya withia wende na kuthewa mboya ni thea shemundu lokuboya ukethiela wende na uboya wathiola wingoni uthukula wingoni wende na ubetangwa chakatatu ibindela wende na uboya mboya yeta ngwata nionene na ngai na wona yete ngwata nionene na ngai ukwithia wende na umumana ngai munango mboya niyo tuma mundu amumana ngai muno nundu ngai ndamanika kwa usoma Biblia ngai amanyika kwa ushirika no ushirika wa mundu na ngai ukwata abina munopa ya mboyani hendo sise wanashana ila sithi ya wana time yonena muno na asimo matabawe sindu ningi au melange methi ya ambisi matatabawe hendo ishe onashana ila sithi ya sina konzani nene na maisha maasheimo asheima matabasia sindu alangi mataasiwa na ethi ya mundu wekalania na kenesa nutonyo kubuanisia siembithi na kengai ngai ni munombe haleluya ngai ni munombe twabika chaka tatu chakana mboya ni nengai mundu pinya wakungama onebindela maundu mema thukumbe wake haleluya na chaka tano mboya ni yaka siama nekwete mausungi matabyangelekanyo udu mailo ni uboya mateulela amen na Yesu amea nduani imwe amen nitungia muya imubea undu kedho andu Yesu kedhe ayewe nduani ya Kapernaum kedhe ayewe nduani ya Korasini kedhe ayewe nduani ya Tiberis kedhe atewe ni nduani ya Ilobi bayundu utabanyo po wandu ya Ilobi Masaku kedhe ayewe ni nduani ya Masaku batiundu utabanyo po usuku ya Kitui na kedhe ayewe ni nduani ya Makueni bayundu po usuku utabanyo Masaku hata emuye lakini Biblia ya itiati musoa wake kwai musili nduani imwe kwai musili mushini umwe kwai musili kaundini fulani kwai musili divisionini na kwai musili sub county na kwai musili kotini muna story isu inengano Yesu haleluya narundu Yesu iwesi miao no wesi musili usu lakini ndamu etesitwa haleluya amen nikanawethia musili usinda ndo mwikiye kwani lakini musili ko iwesikie undu asili imethi amesikie amen judges isithi asisikie magistrate imethi amesikie ukwithia ikwani fulani yatwa wakotini muna onandu meku yote no mautaviondu njanji usiuka amua Yesu ashapai musili nduani imwe vai njanji nduani imwe vai magistrate nduani imwe vai chairman wa mbai nduani imwe vai mutongoi wa family imwe na Yesu ambia kuelesha hasha mundu sundamu kiangai na ndatambua mundu tamundu yani mundu iwe musili niwe waile osila ni makwani lakini kindu chambe Yesu mwene asha onekana nundu Yesu asha mwana osujanji osundandambuanye ndangia na asha musili usu ndakiangai na te ukiangai ndona mundu tamundu mbe asili withia kila wene ni mbesa kila wene ni ngali kila wene ni theka kila
wene ni mali lokukwata lokwithio na kotini wake huweta ngai haikuyo mwonio ngai na metho ve majanji ve asili methi wana kiburi na Yesu asha anienda kumanyike kwaku mwaitu tiwa wambe kwithwa nekwani na usililwa ni njanji utakia ngai na njanji utona mundu ta mundu mutumia ubenwa munda waku tiwa wambe kwani ya kutoa bandu benjanji utakia ngai notona mundu ta mundu ipinda ya Yesu Kristo. Yesu ni watabisha manyiwa ameanduani mwe kwa ina njanji mwe utamukia ngai notona mundu ta mundu na katika makwani ala waandolia kotini wake Biblia yasha vaina kibeti kimwendiwa mume wa joa yakuye Biblia ndinaelesha akusangiata ibatonyo kokethia oiwe nindushake nibatonyo kokethia hate mangiwe nandu asuma manyika mamosua ina maitha na wenda ina mume na mamosu bandu bae kulilie amwa athi kotini nela waendie kotini hayethi ya njanje hayethi ya musili utaki angai notona mundu ta mundu undu bea ndundunuani bea tongo induani ila makwata mbesa ila makwata mashitwa manine ila medhwa na influe mayona andu ala njetandu bea tongoi matatala andu ala matena uyatandu bea tongoi makwata mali bea naandiki withi amboshulo kuandikite ndakiangai na ndona mundu ta mundu bea tongoi mabuanu matona mundu ta mundu withi onoka mtu ya batu amuthe mondo na utakini yani ndakite ngai undu kila kitu mabidukishe kila kitu manjanji kila kitu magistrate ati ya uwo ni kiambe ni umukia ngai na jakeli ni kuwa na mundu ikuwa na mundu hondo tisi ndu sionze siamu ya wakotini kila kitu maamusili hasilo sili wobungu na yose baki magistrate na iwisinesa hasilo ulawo eo na musala lakini achone ya mundunge kindu chambe nduko na musili ukite ngai wele lukazi ya sila na nduko na musili utambua mundu ta mundu kila kitu ma Yesu ashai mwana usu musili usu ndona mundu ta mundu ni chao ni kwithia muthenoloko na mundu ta mundu nuka manyaba yimundu ngai utokilia nuka manyaba yimushi wikailwe nuchokethia yoba ndamatana nianocha nuka manyaba yimushi yoba utanengane kisomo iloko na mundu ta mundu nuka manyona kibeti kimwenda wazimu no kisiaisiana siacho ikasome okukithekani na muthenomo kwa mwenda wazimu subatumba ndeke iloko na mundu ta mundu nuka manyabata wa mundu thayuni waku ti undumwe na tiba tomwe no amekutethia vishini lakini akautethia mundani no amekutethia mundani akautethia leluni no amekutethia leluni akautethia ikunenga kula nundo kula na yandia hithi ya wokura anami no register akuna hithi ya nene na ya president hithi ya kura ya mundu iba umwe na juona wamukia ngai ndu isokia ngai no kethia ndu na mundu na mamos mandiko masha iwaendanga katwambe usisha we kateto ka tume wagukeania moyo ukiwanzuke kwa mundu muka umwendiwa ni waendanga kaingi bala be musili usu aimwia ndibanisha kwa ndusi yakwa. Haleluya. Yani pe mumaitha kakara pakuriko likadeno. Yani mamo aina mumaitha na iwesi mumaitha wake na mumaitha usu wake ni waendetea mustaka lakini mumaitha wake be unduweka na anosili. Haleluya. Be unduweka na anakoti anundo musili ndaki yangai andona mundu tamundu nzudu ya mama ho mamonda ibania ua edwa ni conversation wa ile kwiko ndeka wani aselea ua edwa ni shindu shake wa benetu ndatungia wa edwa ni munda ndatungia wa munda wake
wake no kwithio na njanji mwene no wisinezaka na mundu iwo wasete sindu sine na mamosu maandiko masha ni waendanga kaingi kwa musilio o ayubishini kwa kaithi kotini o muyama ningwenda undivanishe kwa ndu yakwa pengine ndu yake yakunie mume wake akwa yakuna kana kake kakwa pengine ndu yake yaendie yomboanga nduka yake ya muombongea nyumba yake pekindu mwaitu undiwa wayanekwa ni mumaitha wake na umundi koti cia Kenya ciucuye makwani mandu nja mandu ndiwa alame ubeno shindu sioni athui na nundu ndwina mbeso nengane ukaungana ukwithie kwani yaku ya vitu kithiwe ni woiwoka ibwa lakini ukuibwa ikwa enio rilisiwa no kwithie olokubena bebandu kuikaile Yesu asha ila musili utemu kiwangai no tona mundu ta mundu ni uima andu akio ni uima mundu usili wakati Yehova ngai akunenga pinya Yehova ngai autangie na usuviane na asili matakia ngai na matona mundu ta mundu pea nene kambo nini matakia ngai na matona mundu ta mundu nundu wei munene aile kumes kwanza nuana tayumu tu asiana skulu ala muvikise form 1 ni vwiti na wenyu no nukite haleluya ukwithia saila wikite ngai ila winakana ke class 8 wende na kuikianga yukwate kwacha nienda umbombanie tumangotele nikana mwana wako ivikisho thikila form 1 ni munenge ukoko ibutilwabu utatothio bisini umwe munene mwa please mwengu kwisuba mubakona sangi uthi utulia ndio umwe munene mwengu kwisuba mwa onethia musala winenge nusu mwani nakana kaendete secondary mwani nakana kaendete university mwengu kwisuba onethia ichaumwa mwambeke mwani thukumange hakana kasomange hakana kai school uko kolia ushani nyeno shaye tuiziba omemesi kuumana au kolia mukau akwiye ninye na mwike yebu washashaki washa oktikaso mthi kambuni yakwa ukwiwe tano ma security mali indie iwe yumbia ihenda kana ni msomethecie kana na ndikaa kile bayange itini huyu mala wiwite wo nundu pea nene matakia ngai na matona mundu ta mundu kwai mundu musili utakia ngai na yu Yesu asha na mamo aenda na mamo nde kindu kingi washa ndashai bikie chendi mamo asha ningu kwisuba ndibanisha kwa ndu yakwa kai anyanyawa kaisho mdu ingi ukuona si utembea no nyau ikwithia ndu esobo ya mboya ya Yehova kuivanisi twa makwatiwa haleluya mundu ayananga maisha maku ayona witu waku achona mwitu ebaitu imwanake wa musimusi mudhui na ikalwa kwa shanu bungu ndiumisha mwitu angani atwawe haithia ukukunio karabati ikwana ngia maisha na yuna akuikalwa kwa sha Yehova ndune musena ke mundu wako anangie kwa chako mundu tuithi kuisuba Yehova tuithi kula kuimusili wakati akatuivanishe kwa ndusitu akatuivanishe kwa maitha maitu akatuivanishe kwa ala manangie thayu witu akakuivanishe kwa ala manangie mutwano wako akakuivanishe kwa ala manangie muwo wa mushi wako akakuivanishe kwa ala manangie promotion yako mamosu aetachio kindu kimwe asha ningu kuisuba Bwana wakwa ndivanishe kwa ndu yakwa ningu kuisuba Bwana wakwa ndivanishe kwa ndu yakwa oathi mwana shuta kiangai notona mundu ta mundu omwiangera rahia mamosu akuondoka akwinuka akuamuka muthenyolonge muthenyola kuikoti oyaye usila makwani ula mama jumila kwasha ningu kuisuba muyei wakwa ndivanishe kwa ndu syakwa akuwa umala baki betikiwe matenge mama akumala muthenyolonge ithio inge achasha ningu kuisuba mwayaye ningu kuisuba musili mwandivanishe kwa ndu syakwa akuwa njeu mala
isi pe andu matakia ngai, pe andu matakia ngai. Amen. Na matona mundu ta mundu na ndukolwe nitabani obowai kuboya batechao pate ulela. Haleluya. Yesu amanyasha upata wa kuboya pate kunua pata wa uboya utakweka pata wa dhaidho utakweka dhaidha pata wa tabani utakweka tabania pata wa kuineanga utakweka mwinia pata wa kuikalangaini utakweka kuikalangaini pata wa ulumo olunga luni wangai utakweka na nolunga lu pata wa kuikaloki itengai utakweka omukia ngai tiumanda ngai kilungu kina na edhandu na kwa tosungia uyuma kanisani ukwacha basosu ndeno bako usungio wa mboya shaku nduyo ubakoni wa basta usungio wa mboya shaku onatia na asalamu dhaidhana mo onamake la maisha manai na kuke la maisha ni mangai ndulio kwa tosungio undu mboya shaku no dhaidhi waku uenda akula kuingaita mundu nduenda collectively. Ona batu diomwete tuambio boya kila mundu edhukiwe weka. Haleluya. No kaboya mboya yawo ngaindalea kusungia ekana mututu miko umakanisho ukumo umakwa baso kumako wathukumanga ministry ni ukuma uthia ukwasha indi no bako we wile kwithi yawo ni chao we ukweto thi uthengo bako ukweto thi uthenga neema undumani shene usuendete kwake ayumisha ibangalama okweka na bangi kwani nundu wikiwata nikiwe nai nundu andu ala matakia anga ina matona mundu ta mundu undukana mashi mundu ni kwithia ebaya ndauni undu angayula wote thishe wa thaiya ongayusu no kutethia angi ngayulo na tethishe ila we wana mawa kwa tawu ya musio o ila andu mauma kwenyu na mwambio newe ndaya umanyengai akatethio musio ya wakwa mutu imona abatekindu na uokaiya nundu eta wa Jehova ngai. Amen. Na akambala mungenda wa ni dhito na idhangwana na ititi na midhea mwiyo wa nana mwalea kuweka ala muthina shandu na midhea no mundu atambia muitunge tina humundu mwe tuikwa sibaya amba ukwe tondu wonenga na isindu sio nyama ciandu amba ukwe na amino ukwe mawatha bwalonje wikandu mwiyo wa the lot umbulite ibandu bako haya ini simu asia mambanga au tutalemithina nga ukulilio ba mwiwa kenda tuimwiwa utungishwa mwiwa kuibanigwa. Haleluya. Haleluya. Na itumanyie kitumi kimwe tutaivaniagwa ni kwithia no wathi kwa musili wewe ndikacoke kuona ba ukwinuka no kwambe uthi kuia muci itwamanya ichosa direction nyingi. Haleluya. Ichabya ngwatilo na itwamua ona twalunjwa tuikaeka mupaka tukwate usili wawo mupaka tuibaniwe kwa maitha maitu mupaka nibaniwe kwa maitha methe wakwa alama atungie mushoka wa munyambo itina ilawa mwalimu akangutheni na ilawa wa action hate alama mbanie na mamutunge itina Yehova mbibanishe kwa ndushi ethe wakwa Yehova mbibanishe kwa ndushi anyinya wakwa Yehova mbibanishe kwa ndushi anaja makwa Yehova mbibanishe kwa maitha makwa tiboya mboya ya kuibaniwe ni Yehova ithi tuithi kuibanisha undu Yehova ashati kuibanisha ni kwakwa asha Yehova. Haleluya. Anundu aisha ni wewe uibaniasha ithi tuithi kuibanisha ine nutuboya Yehova utuibanishe kwa maitha maitu utuibanishe kwa alama tutungetina utuibanishe kwa alama tuumishe utuibanishe kwa alama tubenete shindu situ. Ame Yehova tuibanishe. Ame Yehova tuibanishe. Ame
Yoba tuivanishe andishe atuimata waze kibeti chwata pengine chuthi kotini chaenda na atuyamwe chaichewa kikasho kebwinge nela chametie makia iye no neuondu yayu naishewe mamosua mwano aenda aye wandu kasho keba ekalanga shoka ingi mama awe ekalanga ushoka nundu baloka atethekea akatetheka kwa justice. Disi kana babe mundu kwenda kwa justice. Hello? Pe mundu kwa sia Yoba mbike justice. Yoba mbukitie kwa ndusi yakwa. Pe mundu inamboya ya muthembosu. Pe mundu kwa sia pala ni ungeme tivo na ile kwithia ni ungeme. Pala ni ile tivo na ile kwithia ni ile. Yoba bibanishe kwa ndusi yakwa. Na Yesu akwetu neni apata wacho kuboya bate chao bate kuweka. Nduwe ka uboya nundu wa report ila wakwata. Amen. Wakwata report contrary to kila uboya wende ya uboya mubaka muthinyolo kakwata report ya kilo kwenda ai ndi wa imwe itu wakwitwe ni mume ni wewe sipata wake wakuiva ni kwa ndu yake tinjanji na Yesu anake mwene muthenomwe atembete mambo mwe okabetina akwasha mwiyai ukondoshe mwana wako Yesu ukondaishe mwana wako yethe akilonzete amanyiwa mea Yesu ya mamo abindie Yesu ngamathi ukakia kibeti tiusio kwa saliwa asiano nengengite chiwo ingai. Hallelujah. Wete kondu wiwo kwita mukilisto ukewa inga indu kasioke ombitia kindu chunu usioko omwitia kwambia kwa sianga yambia dika mwitie wishandwangi maemiwe ni ukidia mumaitha binya no kwithia malemeiwi kaindo kanini mwana asa kwemewa ikalubu unge ukithia iwa emewa ikabungulutu unge akwemewa no ungei unge akukilwa binya imwe no kwithia kwa mwana asa Paulo aishe aina mwiwa na aboya ndiye si katatu na Yoba mwe mumo wako kuyani nyana asa ndiye yangu endoko miaka ndiye yangu endoko mwanaume nye indatite mwiwa shuka ima pengine iwo mwiwa wako we ambaye kana no bungu mundu mukambaye kana no bungu nyana asa nye ini dhata nye ase midhato iwo mwiwa wako nubungu wakweka kuikia kisa wathumanga imandiko masha ilothuku wongeleka na mumo ilothuku ingi bana mumo ni wongeleka when his sin is much grace aboundeth much no bungu tiu kwikwiwu kwitwati onothuku waingi bata pe mumo wa kwikalia uwoni no ngaini vau katikati wa thuku ti wambia ikala naini no kwaje mumo imwingi kwa ubanga nubwikitwe imumo na ukwambia otabani obowo bungu tongine wi otabani na nasangi makwita anasa man grace anasa ma mumo makwasha payina yo nemwe wamina na no tangiwa itonya kutumoli kadhiani thea mwaki once born again always born again unene teta mwenyu satani ona ndwe mutabani obowo wangai mandiko makula sia ni chau kitonyo tubetana na wendo wangai ngaya twendete na wendo batena yo tubetana na huyo kenga na tu ikenge ni chau ni ndwekiwa aiye ni mangotele aka naume aiye na atumia aiye ninza aiye ni wau aiye pai kindu kitubetana na wendo wangai aina umana aso banga wake kala maisha lo kwenda nundu pai kindu kimubetana wendo wangai nubungu mumo wangai kiumukwita grace Biblia yasha grace teaches us to say no to ungodliness. Ukwite mumo wangai ukumanyasha kwasya aiye kwa dhula uonzo tenda na sina ngai so umumo utupanyasha kuleana na sindu ile itesha ngai. Hallelujah. Mumo wangai ukunenga ipinya wokilia satani no kilio thuku kekala maisha mobungu hata Yesu kibeti dutonya kwasa mukadi asiana mukate wasiana onenge ngite Yesu aende yachano natia mama osu amwita ngite ukesa kwetu ibasta waku ngite iki umano ukesioka
ekana ngiti onoke ya winja ku yanje ekoti ndo nzumbua u Yesu ndo amwekela bunundu Yesu wakwethe ya wokwatililwa ethe abwa tokandikitwe na mata kwethe amanya ai wauma azozo anangumie muno na wionja azozo anangumie muno anambitie nja no kwethe ogwo wioyo kibetu chuchetwe Yesu chao ngiti ngui Yesu mwene chetwe nga ingiti che wanemela nguete ti angiti ngui siana siakwa na nundu nake mamosu iwesi kilo kwenda iwesi bata wa mwana wake obwati wa Yesu utani wa mwana wake muima wai wake ndoi wa Yesu ndoi watui onala mewi ya kuitwa ngiti alama mukulesha mundu wa mukuita mwana wanga yukuita andu ngiti kiwetu cha muya waneno obwo lakini ngiti ni baku watu lungu tulatu baluka bwane uya. Hallelujah. Hallelujah. Wina muikio kwithia onoka umwe ni pastor ona walungu kanisani no muye pastor kanisa oti wa mwenyu iwangai kano ikala wetele kwithia kinya kanisani ina ukola abetela we na nundu chopata wo thina wa mwana wa iwacho. Amen. Uwa wa mwana nicho cha nama cha muya muyai hona ngiti isio sana sia tulungu tulatu abalukanga bwana akia Yesu ungamishe mkutano umeona Israeli ndio na level hii amuhiki. Hallelujah. Yesu ameona kwa Israeli hona kwa akilisho ndio na kiwango kicha amuhikio amuya mama enda mwana wakuni mwapo na muhikio wakuni wa mubosha na mama yethi akana kaboye hata we muye ningi kanaboye ningi kobe hata kilo kwenda tichu yupata wa uboya kilo kwenda kula kwingai ni kuboya bate unoa mubakela yoba ngayukeka ekonenga ngaichuma kimwe ekaunenga ngaipata matam etwesa ninyu mwithi andu ukaishu ukewanye nyero yitwe mwiwa muonza ukewanye mwethi na mina mwiyunde mutwae nyeyoba nyengai tubika Disembo ne muse na wae monenga muse nye mwiyula ukite wa muonza wa 2021 nyendu mbithi ambeboni ngui yotsea ayuwe nenga iya timata nye yoba ngai wae monenga uya undu mungi no ambiye na mwino na mukililia kunu kune uya nye ingu mukililia ndio thina ba umbi haniki okuwa wewe satani wache mundu atumia kila wina cho kwata kilote nacho naitwa naza tukatumia acho kawe tu aze mwenda akuitetea akiwa mundu atumia kila wina cho kwata kilote nacho wina kindu mbosi yote nacho mone abibi to wane uya naitwa naza tukikata kana hivyo tuotia tu amanyia kawe ndo banga wina advantage of us pata wakuboya pate kunoa note kuweka na bwibo siama siandwa ingi sia kwamia uiguo kwa ziendi sinenda acha wandikwata pa yiki nukingi kikuisa nangi onekana ekana kuboya ona kuthika nisani faithfully maithi. Amen. Wewe amanye siama ila sikika kanisa ni undu singi bite na naambie kweko sikia na niye na kio sikia ba TV ni ngasikia ba kila wa chuma mwithi amwe teko yutu na overflow ya ndu bakubithi ya na kano miongo ngekia siama isuba ikano manyandu imale ile ngai wa chuma mwe mukaba uketha beba andu mekala na isi amana sibetanga makusudi nile akosie nditi yangu iki aba makusudi niki bata witu tukuka ba tuokete omanza siama tuokete omanda ngai na wa manda ngai the process ya kumanda ngai ndu leo kwata chama. Hallelujah. Lakini nekala imwikie sio ba TV ni ukethi yango sienyu sionde musia ise chama kuwe usindandanasia iwa kwata siana ukuko sembeto kwa chabastai nye kwanza namu yebyo yu kwanza nye inesi yake ama ukona mundu okakwikalanga bake bilani si umwaile itatu ukona abotea nundu ndana itapa ethia pe mumo munene ngai wa anenga ni mumo wandu ala matakwata asiana ukwata asiana. Hallelujah.
Bautu itindia. Hakuna. Either your one touch and double manifestation. And you need to cooperate ya moba. Ti lazima. Ni interest ya kwa nani kutabia ugo. Na ndina asya. Ala meke asya mamedhi ya mabitio. Aiye. Kila mundu ena assignment. Ona kwa beo ibinda na tila ubo. Na mbeke yoisya. Utaba ni andatika 20. Na 15 isi achama. Anesa kwa muondungi. Tengemeo bala mwabikania ngai. Musili utake ngai notona mundu ta mundu. Mamozu amwokea mandiko masya ula judge esio bikapandu. Ula magistrate esio bikapandu. Ula boss esio bikapando. Ula mutumia esio bikapando. Ula chief esio bikapando. Ula chairman wa nyumba 10 esio bikapando. Ula muume wa mundu esio bikapando. Kila kipeti cheso bikapando. Asya ona kutwika ndikianga kwa uona no wesi ndakiite ngai. Uisipe andu ukithi mekite ngai na mayisi. Ube no bonge mwaza muno. Beandu mate akima ngai na matisi kana maikite ngai. Beandu matona andu tandu na matisi. Indi bwano aishi ona kutwika ngai wendi mukia na ndio na mundu ta mundu. Mamo ingumwika justice akiotindo omba mukia kila muthenya. Hallelujah. Hallelujah. Shaini sinesa ngai ndi mukite. I know I don't fear God and I don't regard human being as a human being. Ini singaindi mukite na ndio na mundu mundu. Lakini mamo balongo melete mutweni. Mamo ingo mwiko uo kai mutwie ni musili osili wakati kani ukumie ndu yake kani muibanishe kwa ndu yake aeke otinde kwa mukaba. Hallelujah. Hallelujah. Na yu tuendo dhikula kuiyoba. Amen. Tuendo dhikula kuiyoba. Tukamwe yoba tuibanishe kwa ndu siasi maito. Yoba tuibanishe kwa ndu siandu haya ito. Yoba tuibanishe kwa maidha mama Chakos County. Yoba tuibanishe kwa maidha mama Kuweni County. Yoba tuibanishe kwa maidha mama Kitui County. Yoba tuibanishe kwa maidha mandi ya ito ya Kenya. Yoba tuibanishe kwa maidha mama Afrika. Yoba tuibanishe kwa maidha mama nyumba ya ito. Beala matubenie idheka. Beala matubenie ngombe. Beala matubenie mali. Beala mabeniwe ibeti. Beala mabeniwe atumia. Beala mabeniwe shana. Ni sawa uboya. Na kwa shayoba. Kila kisa siana shakwa. Kila kisa mabuma kwa naitaba. Yoba mbiba nishikwa mumaidha. Mbiba nishikwa ndu yako. Kweka Yesu. Kweka Yesu. Kweka. Raie ondo moema. Kweka. Kweka mwia. Kweka. Kweka mwia. Kweka. Rayasha. Raie ondo moema. Kweka. Ukakie. Ni
onocia thayo waku ambia kuboya mundu wonde wina kanywa ni wishi kuboya mundu aboya hata machangai batola wingoni yake ni sawa kuipa lawi wambia kunena na mwiye umwiye Yoba ninapata umwiye Yoba ninisilite maukite Yoba nikomanite na itulumo Yoba ningwenda kuibaniwa nina ndusya musi wakwa nina maitha masiana shakwa nina maitha makibeti chakwa nina maitha mamutumia wakwa na Yoba kwebinda yasa medhitwa mainzekea medhitwa maimbudhisha medhitwa machumanga siana shakwa medhitwa machumanga musi wakwa medhitwa mainuma maingulia unga yusuni makadhi ya haiba maimbia ni maboye unga yusuni wetamone achika Yoba ninoka umbivanishe Yoba ninoka kuibaniwa nienda kuibaniwa kwa maitha nienda kuibaniwa kwa maitha makwa nienda kuibaniwa kwa ndushakwa mwaitusu amuka kwa jaithi kotini aithi yake ya musili mbivanishe musili ya ilea na Yesu asya itina wahu ula musili mungendu ulota imukiwa ngai asya nundu kibetiki jamuka jukite kwakwa umundi ningu kinenga otuyo wakati umundi ningu kinenga otuyo wakati bena mishiku kwato otuyo wakati bena mishiku ibaniwa ngoya kuyumite kiasi chanata nuwa wisita ila shidhayo ni wako nindonya kwithe anashishi nyeni pasta nuwa wisu benetwa besa sianata ukanangiwa wiebinda yanata wikaandunesa indi makuikanai ni sawa kuibaniwa ni sawa kuibaniwa ni Yoba ni sawa kuibaniwa mwana asa ni saya kuibaniwa ni saya kuibaniwa ukakomane na ngai munene waita akaukiteka wako akaikidhia ni waponoka akaukiteka wako akaikidhishana ni shaponoka akaukiteka wako akaikidhia wia wako ni waponoka akaukiteka wako akaikidhia nduma yako ni waponoka akaukiteka wako akaikidhia wima wako wa mwini waponoka akaukiteka wako onethia mwaitu wimuku utanakwa akaikidhia kana mushi wako ni waponoka akaikidhia wia wa moko mako ni waponoka ishitwa ni ya Yesu Kristo chonde kila kitaumanite na ngai chonde kila chumanite na mumaitha poka kuomboa ishitwa ni ya Yesu Kristo poka kwananga ngome sionde na uthuku wonde wekwa ni ya maitha maku sawa kuipaniwa ni mwiyai ni wabika sawa kuipaniwa pengine withitwa kwa ngai kata kibeti kiu ukathi ukabala wa ile kuiki wa haki na njanji ailea nundu ndakianga ina ndona mundu ta mundu ukathikula uthi ukaandikwe wia wina mabalua nubitite lakini nundu alame kuandika na maiki anga ina meona mundu ta mundu ukwekanwa naku mwiyu wa nana ni mwi wa kuibaniwa ni ngai na shindu shaku ila mosie ni shiutungwa nola withitwe aya shindu shaku nukuitabika shitwa ni ya Yesu Kristo mwana wa ngai ula withae ula responsible kwa mathina la wisilite kikombe kiloko nywithitwe nukunywa chuso ite kiketika pe mathi mawisilo mundu wisila ukethia ngo yake ina kio iya shamwia bivanisi hamwe mukita na ndumena mbesa andumena vinya mundu waile okuna simu kotini faili ya kuika mundu waile okuna simu kwa lands title ndindi ya kunamba yayo ikaumwa katika system mundu waile okuna simu kwa MD wikilina wavutwa wea hamwe mwimbiashara ni mukita nandu mundu waile okuna simu kwa department ile nenga na license ya biashara license ya kuika umwe katika system mundu waile okuna simu ibanda sienu iko kaika kimwa sionde kanika kuika hiyo bingiwa asuma takia ngai na asuma tona mundu ta mundu matwa wa mathambauni
asu matakia ngai na matona mundu ta mundu maendo sta kwa kithembeo ni changai pau nivo njana athui bwibo makwati yake bwibo andu ala matena shindu cia kuitetea kuyo nenene matete ya kithembeo changai nicho kitumi ngai anenepete ondu nenepete kila pandu bitukishenesa ngai anenepete ondu nenepete mwene vina wonde kila pandu na shindu cionde nicho kitumi weye Mose amwakie thiema balana maisiraeli mekomana hasio kamwe mamwakie kithembeo na amino okatabia Davidi na akiwa kithembeo ni Solomoni na Yoba ngai asha ni neti kila pandu pa na edwandu makwa makoka kithembeo ni chako na kumbikaila onedwanu thukwi bomelekele ngamewa ngeuwa mboya cio ngamaikea na icio na ngamatangia na kubika umundi kielelo kimwe changai aindi mandi tumwakia kanisa tikwithia ngai enda twithie bandu titekwiwa ona twathaitha tukwiwa bayithi na wimbo ona tikathaithio ngua muti bayithi na ngai winaguo haleluya kielelo kimwe cha kwithwa na kithembeo ni kwithwa na pandu pala tutwa mapata maitu pala tuenda kukomana na ngai nundu kau nyingi ila tukita bithukisheba kau ila nyingi tukita na muona asi atukilise vina tukita makau na maitha andwala makibindu imesipata wa kithembeo amen andwala matesipata wa kithembeo no andu makuokoka memoka akiliso memoka imo methi andu mali andu mandunia onala munena nenenyo onala mwenda akwa andu awonala munaenda ala munaekia ona waikwa mundu mwe ula une mundu mwe serious utumia wa satani nda operate bate kithembeo hello amo mwenda mwabika aotandika kilua changite no kwe wangwana mazili la ngili mwanzabu ukwana walecha nikana akwa uisie numbelewa yani nikana access maundu maku alame ulimwengu ni wabeba na maitha aingi makilisto amaitha ala matembuanga mathayu na wia na sindu cia kilisto methi wana ithembeo kwa andu awe ona tu yala maoha methi wana kamuti fulani vala nivo kithembeo cho kana position bandu pana vala wenda akungama ekuwa wa mundu cha ujue na ethati bakungama alangi mekuwa withi ya be balokwata nikana withi wa access be ala mekuwa aile odhuandunu akwata aba baibo kithembeo cha keki akwata wele kutino kaenda akapala alangi mambio nyewa ni wao nene kona mundu okwikali no kwithe akwete othiathio tai kaile mwithe no mutuye no muthukumite ilobi no kusio I taichu kwithia akwete okubuta we akuko no kwizanga yake ketungu issue your point of conduct ni kana access pinya wao uimu ulotumia no mubaka kite bandu fulani na keyo bangai atunengie kithembeo amen atunengie nyumba yake palati twama bata maitu haleluya na yu mabata maitwa wa memoka amen wibo mwabalukie ndutonyo twa mabata kithembeoni na ndutwa ndembo kithembeoni abuibo monsungio makilistro ingi mai as much as nitukwete mabata maitu mbewa ngai maile ukania na ndembo cia kumuthaitha ngai mabatani yani mabata makwetwe mbewa ngai maile ukamumaitwe ni ndembo cia kumuthaitha ngai ona ata namba kwika niki nukwika ngai vayundu mwema nukwika haleluya niki kila chutuma onata sungite tuthi kumuthaitha na ndembo situ cia utunga mupea onata namba kwika ni chau ni kwithia vayundu mwema na nukwika kila kituma utaumia ndembo no kwithia watu ibinda kumia ndembo thea biko kwigwa mwabazi tata bana cianeza nye ni kwasika api ko buba ndembo yubu iboketha akaleketie
bau yu we ba emela yu siama siaku ikwa mela ba siendo siaku yu sieme aba bau we wa biko kwithia we aiye yu bau ibo mu maitha withia au kwati ona atabania ingi ila mwana atabania wakunie ministry kwithi itebio kwasia ngai autumie kinjinji ni bandu bomba i bandu bomu mwano oe mwene tawi mutabania no mubakosi se muthukumi wa ngai fulani kana okulie ngai ukwithia pe bandu utonyothi kithembeo ni kana kula kwi muthukumi wa ngai ukaumia thembo kula ui. Amen. Nundu pe bandu wiyitwe ni ngai eyulu waku ukosa mumo ukatap grace. Ngai niwe unenga nae mumo na iwo nubaye unewe ya wiba. Hallelujah. Na nye ni kuya kila nienda dimo de nyanga akwitia mbeza sia ku nenia. Hapana. We saku yangu kwa tumie ndembo ila tumasya itutethe ya sia kuiba programu kwithia kilevi na nimbibe unoka kuno simu mutongo makuya programu isu ikala hivi tu. Na iba we ndembo isu sia nyumu masya. Ondo ndembo iselo tedia we wangai. Di buya kwa tine no inini. Ninatupemba twakwa na mangala ni bandita. No ndio ya mangazo nye interest ya kwela nene yu wese wangu yu nake ngai endo thoke andu aet ngai ya create ya bata uyani wake ni kanala makukua muyosu wa uya wangai nake ngai unene ni wake na wiki ku ni wake aikomana na mabata mo. Hallelujah. Hallelujah. Na uyola ngai wonengie na kabiashara kuwa unengie nda unengete umba na zetu beso kwiya au nengete obamwe na kusave otumo kwichoba ya chamani ukwicho mukilie ni ukwicho kundine tungio yika sekithembeo ni changa itaki. Hallelujah. Na hicho kitu mimi muoke hawa kiumwa tene pastor wako kumona hata amukita kwamba kuneopo konzembo yambe tukumasioba. Hallelujah. Amen. Tabu ibo kidio, ibo siama, hivi tukiana. Nienda kila mundu sitwa ni ya Yesu Kristo. Wose ndembo siako mume siangai sana. Enda tukamuthaithe mwenye na umia witu. Na ndukumisi Pastor Lazarus. Amen. Na alangi mute nondu waika. Amen. Wisipe andu methi ya wana ndaimoni. Mundu ayika landi. Kana mbiyo kumutabia ke amwe mekalandi nambe yo tutumia kwa ala mateba kubi na mundu ayikalandi aituma silingi 50 na amino tuma aisho kai reverse ungeituma maneli na amino tuma immediately reverse without na mwaki ya dukatate iko Dukatateko besa sia kuikala nasio ethi yango ya kuya ndukaumie na ethi anda imoni sia kuya ndukaumie na nukwenda ithukisia satani iko au hata winda imoni lakini uituma ndiye kalanga jona ndiko ni wasimu Safaricom tuina request ya fulani ya chebe viviti watu masimoni kwa kumotongia na kwandie sawa na saa hizo nimeka amaye wote eneo na yu isu ithi okuma ngai withi authauka na ngai na ini simu asoyo thauka mapasta nundu muyama na alamethi amakuite ubako wa ngai nye ini sikila ni thanguite dukatate uthauka. Amen. Hallelujah. Dukate mti dukekie ngui wisasya wia wasye siendu nyingi pyo no mande na weme okwata na siya ukostie nundu wa madhambau yukuiku kutuma na usio ko recall no ndumwe no yuka kanisani. Amen. Sabi siende ukuko kwete silingi ngiliemwe tisasi umya ndembo kanisani ukuko kumya na umya usio ko thiba ibelani na usio kaingi ukuka ukwosa no yiki ya mubuko no thiwe no ke waya manga na misukuti nduleo kono inga yo no ke thea yani bahati chao nduleo komana no kune wangai. Hallelujah.
kindu chonde watu wa nyumbani ya Ngai tani sianacho. Amen. Utaumite ki chako. Amen. Lakini wamina naumya chatwika cha Ngai. So ndukashoke kaba wambeo mina mei mwanza usuania kana nutuma nukumia ndembo ya kia shilingi 20 kwiumie na usiokea ukamuthatia Ngai we pepe andu Ngai umbanite pe andu Ngai. In fact uwo ni kana kila wachumwa programu ni yiva. Haleluya. Kila wachumwa nundu pe andu Ngai umbanite nela Ngai we ndio thoke ya kanisa wake vinda meko matumwa. Biblia ya sia anasa netu asa maenda maithosia miunda maithosia nyumba maithosia sindu sio machete imbesa maoni matume mamitume namo amanyigwa amini nao namo atumwa machai yandu kwa nondu maina mabata na mutumio mweta wa Anania na mukasafaira ila monie Barnaba ya thosia munda wake namo maima thosia lakini mewa mailotilo kindu. Haleluya. Yani madhoasha ni kanai Barnabas da kone ta wewe isikumie weka madhoasha ya maivyo ngili 20 maivyo 20 ama iko wake sunze mati ya mabitha musia moka makuite inge moka mailila kithembeoni mea betelo usuni gwa munda witu lati thoisi betelo amakuhia moni ya mukenge ngainike amenye tinya mubo yangui ukwete obo yangai na la mukwikanga nyuti lazana mwithauka na uya wa Ngai na Ngai nuko ikuthaukia thayo wako na ithaukia musi wako na ithaukia uya wako nela uyuthaukia kila kindu cha nyaika nyetukoke ku ni umbi ya pastor ninya nekie matharau mboye ndina mboye cia muthembozo izu ndiye sociona na za izu ndiye sociona ni fact kabanga hiyo kama ndiye sauna za izu di sauna sacho ndil nongendu kethi Anania na Safaira kethi abetelo ambio kwa tanganamo ome anaanza kwa ile kuika unenyi anaanza thimwete ina mwekea mwathosia chukingi muikare tile okethi iwe kanganishu kikio changa indu ya chali kanyumbani yanga ini simu asoe be atabania alama itabania muikaki lakini nye kuika ungu tabani na nditabana siambo thauka nithi yangu teria uya wa Ngai. Amen. Na lao nde mukuwa mwina muio watu kuwe uya wa Ngai tuwaise tubi ala muiwa programu ni wathimu osa ndembo siaku ala muiba kanisani twete bake thembeoni ala muiba asa tumia namba eno noti mwanza imwe inya nana noti thandatu tumia namba esu yo bau TV ne kwa kwisu ibwethe na ethi ape pata wina uo prayer wina kindu kwenda tukwatania tuboye pamwe andiko bau simu isu in fact yesu ndi kala mundu isu ni nyenye mwene inya ni kala ayo na we sauna wandikite pata na wasungi wa literally nina ni kala ndi andika kilanga yuanda byango tabicho ngotabasi Ngai ya samuthe usitwani ya Yesu Kristo ninavoya ni kondo wa andu mako ina meti cia mateina mumo kila umwe mwihei wiyumite tukwatanite kilungu ki kondo wa kwithia wathimo kwa andu mako mwingi bisia kwa ila nini wina cio mwiya isingibia na kwa ila ningi wina cio ukasiongele muno mbena mbena na kwa chakute waku na mumo waku ukabwike kila umwe nundu wingai komana na mabata mango situ tuikenesa nundu imwiye na wimusumbi nitwa ukatha na nitwa ukumia na ishitwani ya Yesu Kristo itwa boyana utunga mobea. Amen. Nenda utembe ala mwiba eto thembi waku ya madhabahu alangi mwikumusi ende ina kutuma ndembo senu ende ina kumumisia Yehova ende anakwete kula kuingai muthaithe mwiye leilo kunengete ukethia no we mwene uthukuma Ngai na mbesa ndwiso thukuma Ngai na thayo wako ndwiso thukuma Ngai na moko mako
tuthima waningai kana tikamuthukuma na ilate kwete na moko maitu na nienda kuboya kondo andu ala onthe uiba na ndui mutangie kana uiba ya musina ndui mutangie kana ubonde bala hui na nienda tukaboya ya ndui mutangie nenda uboye mboye etina yakwa siamu ya Yesu nina umbulana isiakwa ndekea nai andika isitwa yakwa evuguni ya thayo na kuma umundi mwiyai ndwikerie mwana waku ni mubea Yesu nundu wa umbitikila sitwa ni ya Yesu Kristo ninavoya na utunga mubea. Amen. Ngesa mutheu ninavoya ni kuondu wa kila umobula na isi yake matei maku makethwe yulu wake no kamulumililie moikioni paikethwe no mosio kana itina ende tukekale nziani siako sitwa ni ya Yesu Kristo asani twavoya na utunga mubea. Amen. Amen. Mwe Yesu amuingebese mumo amuingebese matei aenda ninenyu na chuma ni kiu Yehova akakuivanisi kwa dhusi yako. Haleluya. Yehova akakuivanisi kwa dhusi yako. Yehova akakuivanisi kwa maitha mako. Ondu mwaitu no waboye mubaka aivaniwe ni Yehova onakwenda okaivaniwe. Undu waboye mbaka musili ula wa muimite kumuivanisia kwa maitha na kuotondu boyete binda yasa endo okaivaniwe isitwa ni ya Yesu Kristo. Amen. Naona mbingu zimefunguka, zimeleta majibu yangu. Naona inu ni Mutongoi TV. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina neka vila niambia wengi mukamba niwisi sya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo